Honda Jazz унасы серебристый түстө 480 000 сом кеми бар экен. Сүйлөшсө болот. Жылы 2006 жылы, объем 1.4, расход 6.7. Телефон номері 0220 12 51 74. Автомат 480 000 сом кеми бар. İçki salonlarını tartaylı. Обмен варианттар болобу? Обмен варианттар болобу? Сколько наличие? Пробеги кача жүргөн? 200 000 километр жүрүптүр. Болтур жакшы сатып алыңыздар. Номері жазылып жатыр. Ақтілектен бірінші көтерген үй сапар. İstep жатқан магазине бар. Больницаға жақын жерде. Байланыс үшін телефондар. Ассалаумалейкум. Машинаның бағасын қанша деп атасыздар? 500 000. 500 000? 2007-13. Кеми бар да? Кеми бар. Жылы 2007 жылға. Объем қанша? 1.3. Toyota East біле бар қандай да? Toyota Vitz. Vitz, а? Toyota Vitz. Пробеги қанша жүрген? Пробеги 150 жүрген. 150 000 километр жүрген. Учет Армения. А? Учет Армения. Учет Арменияда да? Учет Арменияда. Артқы салондары. Toyota Avalon унасы ақ түсті. Байланыс үшін телефондар 0222 52 Жарнама кейжі деген. Жарнама кейжі. 0222 52 Жоғазы премиялы кіргізі аразда. 78. Көңіл бұрыңыздар. Керектен бардық түрін сатып аламын. Toyota Avalon 2014 жылғы, объем 2.5, расход. Керектен бардық түрін сатып аламын. Бақа терек, мұрза терек. Байланыс үшін телефондар 0778 31 27 25. 0778 31 27 25. Пробеги 163 000 километр жүрүптүр. İçki salonları koyun zaman. Айталайын, теректен бардық түрін сатып аламын. Тау, бақа терек, мұрза терек. Байланыс үшін телефондар 029 Bazı kaç olur boluşu? Болушу 15.700. 15.700. 15.700 dolar. Обмен варианттар болобу? Варианттар болобу обмен? Обмен болот, мага доплатасы менен болсо, если. Доплатасы менен. Toyota Camry болсо. Toyota Camry'га доплатасы менен обмен варианттары болот. Ак түстөгү Toyota Windows мунасы. Assalamu alaikum. Бағасы қанша болады болушы? 5700 dolar da. 5700 Абалада жақсы машина. Көңіл бұрыңыздар 150 000 сомға чейін машина сатып аламын. 2001 жылғы 50 000 сомын азыр берем, қалғанын 3 айлық мөөнөткө. 5700 dolar. Telefon номер 150 000 сомға чейін машина сатып аламын. 50 000 сомын азыр берем, қалғанын 3 айлық мөөнөткө. Байланыс үшін телефондар 0554 46 20 06. Toyota Honda Fit унасы 46 20 06. 2005 жылғы объем Көңіл бұрыңыздар, расход 5-6. 6 километрде. Bazı 470 000 сом. Telefon номер 0555 96 04 04. 6 километрде
Assalomualaikum. Mashinaning bahasini bo'lishi qancha bo'ladi? 430 bo'ladi aka. 430 ming so'm bo'ladi. Obmen variantlar bo'ladimi? Yo'q. Obmen variantlar yo'q. Только наличие ekanda. Probegi qancha bo'lgan? Probegi 244 ming kilometr yuribdi. 6 kilometrda Lenin Baxtan 478 saplar. Yol botam avtomobil almaklar. Байланыш için telefonlar 0558 Toyota Avensis bunasi. 0558 31 Sarabirlik chiqdi. 89. Do'ng'roqlar qashqi. Göngül burgozlar. 98 Habib 18 Rasvot 78 Pasport. Коробка mexanik telefon nomeri 0775 10 19 95. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bahasi qancha bo'ladi bo'lishi? Yo'si bir yoqqa ketdi. Bahasini qancha deyapsizlar? 270 deb qo'ydim. 270 kim borda? O, bor. Probegi qancha yurgan? Probegi ko'rinmayapti. Obmen variantlar bo'ladimi? Bo'ladi. Obmen variantlar bor ekan. 400 ming kilometr yuribdi. 450 ming kilometr yuribdi. 774. Toyota Vitz sunasi. İşte çapkan magazinlik var. 2300 yılda bir telefon numara 555 94 94 44. İşte çapkan magazinlik var. Больницаға жақын жерде. Байланыс үшін телефондар 0772 73 94 74. Honda Step vagon unası. 94 74. 2003 yılı Habib 4 bası 9000 dolar. Telefon numara 0 771 87 11 11. Arap avtomat. Do'ng'roqlar qashqi. Assalomu alaykum. Bahasi bo'lishi qancha bo'ladi? Bo'lishi 200 dolar tushib berasiz dedi. Probegi qancha turgan? 127 ming kilometr yuribdi. Obmen variantlar bo'ladimi? Obmen variantlar yo'q. Nok Aqchaga 200 ming tushib beradi ekan. Bir qat jilib qo'ymaydimi? Qiylanmasdan. Mashina sotiladi? Sotildi. Qanchaga sotildi? 435 ming so'mga sotib oldi. Honda Fit unası satıldı 435 ming so'mga. Toyota Step vagon. Assalomu alaykum. Mashina kimda ekan? Bahasi qancha ekan? Ha? Bahasini qancha deb olasizlar? 200 ming? 200 ming so'm bo'ladi. 200 ming so'm. Honda Step vagonda. Honda Step vagon. 2003 yılı Habib 2 Rasvot 810 коробка avtomat telefon nomeri 0 220 18 47 47 200 ming so'm dedi. Probegi qancha yuribdi? 239 ming. 239 ming kilometr yuribdi. Obalardan yaxshi. 7 o'rindan boshlab do'ng'roqlar qashqi. Lexus ES 330 Serber çıktı. Assalomu alaykum. Mashinaning bahasini qancha deb o'tasizlar bo'lishi? 7700. 7700 lira. Süre soğukta kişiler çözse öte. Ha, bo'ladi. Süre soğukta. Obmen variantlar bo'lmaydi? Obmen variantlar yo'q. ...2300 yılı Habib 33 telefon numara 0773 26 81 91.
Toyota step vagon unası. Bura esi жоқ ekan. Honda step vagon degan. Toyota Camry. Tömürөктөр koştu. Assalamu alaykum. Maşinaның bazı boluş qancha oladi? 7,5. 7,5 ming. 7,5 ming dollar. Объем 3, расход. Коробка автомат, телефон номер 0553 65 65 65. Toyota Camry ақ түсті. Төңіректері қашты. Satılбайбы? Satılып жатты. Қаншаға сатылды? Yaxshilab satıldı. Бағасы қанша болды? Шарбайлап қойдым. Toyota Camry unасы. Toyota Camry qara түсті. 2013 жылғы объем 25, расход 967, коробка автомат, телефон номері 0706 95 01 79. Бағасы 1 миллион 200 мың екен. Жоқ, 12 мың доллар екен. 12 мың доллар екен. Бұл да қара түстегі Toyota Camry унасы. Жылғы 25, расход 89, коробка автомат, телефон номер 0779 49 32 32 990 86 90 90.